Tibiyag! Naimbag nga oras yung amin pabagayam! Kit ita, adto'y timay sapay apakasaritan ang maitampok dito'y programa tayo! Kastala Tibiyag! Ay, nagtaar ti anak ko. Pag ano na ngay matjay anak ni Darlene, katno awan pa'y lang ana matabalasang. Ay na, si kaakit di matakaaruba. Dahita ka diti umay mo ibaga kanyak diti paraangan, may. Kwa, nakita kayo nga men, nakatugaw dito'y paraangan nyo, nana mameng. Iso nga imaya ko na, di magasa kon. Kahit, apay ngay ati anak ni Darlene di ibagbagam kanyak. Hay, masurunak ngamin dita naggapwak. Dita balay da suling. Agi istoryada gayam dita. Ajay kano anak ko, kat agar-aram ijay anak ni Darlene. Ay kahit, maan-ano ko ma. Oho! Jakla kayat jay anak ni Darlene. Puwa! Ay, di ka agoy uyaw, Grace. Maday, ti kasta. Saan nagaputa na pintas kayo, apulay, kat agoyaw kayaw ni. Talaga anapintas ti pulimay. Iso ajay anak ko. Saan arumbang nga arman natay anak ni Darlene? Di paikit din manayunan tilaad ti pulimay. Ay madia! Ala, ingka ibagaday ta iti anak mo. Saan asyak ti umay mo pangibagaan iti dayta? Anya nga iti bibiyang ko iti dayta. Adakan ka no agpaaram ka ni Rudy nga anak ni Grace. Adamot ten panunot mo. Amom ti maiparbang kan saan? Saan ko asong batan ni Rudy, nanang? Jak kayat tikas ka ni Rudy? Balyudong mat. Adupay ti bisyo na. Apay manang, di mo kayat ni Rudy? Kat mo nagwapo. Uray pa'y guwapo. Numadimat ti aramid na. Wala nga, kinapudno na. Kat agayat kamat kan kwa na. Ay, di ka man. Nagkunakan ka nga agayatak kan kwa na. Saan anya? Ala, adakan kan day ta dali. Adamatan na ka mo. Iso ama kaamu ka nusong bata mo no saan? Sungbatan na nanang. Uri kitaan nyo. Di nakman surunan akas ta, Ralph. Ha? At si ka, Ralph. Jak kayat amang loko ka iti babae, ah? Nasingpetak nanang. Nasayaat. Tauray na kurapay tayo laang. Kan saan tayo anapintas kan nataer. Tinapatag, nasayaat ti aramid tayo. Natairak mat ah. Uray siyak nanang. Napintasak mat ah. Kasta nga mintimang mangag ko kan ni Grace. Laad tayo kano a pamilya. Iso ati makunag, uray laad tayo. Tinaskan, nasaya at ti ugali tayo. Wan nanang. Uwan nanang. Hoy, bakit Grace? Ikan nagman iti kwarta. Ada pa panak kita. Sa dino ti papanam. Inak kadag iti barkada ka. Tadapag nami. Sa dino ti pagnayo. Ay na Rudy, day tala dumawdawat iti kwarta ti ammom. Kastala ti biyag, nanang. Anya nga iti serbi ti kada ni tatang iti abroad. Ah, Anya? Ay, sika talaga. Day tala akanayon ti rason mo. wala. Magpaisumot, nanang. Dakkel ti sweldo na iti abroad. Iso di nakimutan iti kwarta. Naimbag kumamat no agad adal ka. Adula amin na ita, adal-adal dita. Nagmayat ti biyag ko. Jak problema. Idin to tano agadalak. Ay, nagado a problema. Makapasurom. Anya? Kayat kunti kastoy nanang. Sa nabali ata, damot ni tatang iti abroad. Adulat ta ti kwarta tayaw. Kastoy ati biyag. Mala, mabiit lang. Taikan kay ti kwarta. Ngimni laglagi pam to'y ibagak Rudy. Anya mananday ta nanang. Nataer ka baraw. Iso ajak kayat nga armom dayjay adale, ah? Jak kayat dayjay aparakin ka. Ti kayat ko nga armam, katay nakapinpintas abalasang. Nanang. Di kagdanag. Tay nakapimpintas to ti armat. Ay, masurunak ka ni Grace lakay. Mapanaiwarwaras iti kaarubang agbibisin ka no ni Dali nga agpaaram ka ni Rudy nga anak na.
Kasta na tibiyag, bakit? Bayam latan. Saan mo tutupan? Mututupam. Agpalin ka mutan, nakaskan ko na. Masurunak ngamin. Bayam lata sawon na tigayat na. Bayam nga uyawan na tayo a pamilya. Talaga, kasta tibiyag. At dadagiti na uyaw at tao. At damot dagiti saan ana uyaw. Dagiti saan ana uyaw. Isuda dagiti nasaya at ti panagpuspuso na. Lakay, Basta di mo latan tutupan bakit. Aguli makalatan. wanan Amom kaday. Naragsakak unay. Gaputa nasingpet dagiti anak ta. Ni Dale, adan trabaho na ita. Kat agsusweldo. Ni met Ralph. Agsusweldo met laag. Kan saan na aday talakay. Dakkel pa'y akumpanya ti pagtrab-trabahuan da ita. Idi nakagraduar da iti college. Ay na, nagragsakak bakit. At ita, ay ad-adamanen ang naragsakak. Gaputa adan natalgad at trabaho na. Oray siyak lakay. Dagiti anak ta, nga uy-uyawan ni Grace, maipagpanakkel da nga anak. Podno da ita bakit. Iso ano uyawan pa'y laang ni Grace na iti anak ta. Bayam na ta. Awan, ti mapukaw kan ka. Amo yun, anang. Kasi tayo may sagayam ko. Na ospital ngamin. Kasapulan na ti kwarta. Imawag ka niya. Iso na pa na kay ospital. Nadisgrasya ngamin. Binangga ti van di motor na. Anya? Ket masyanak takurang ti kwarta na. Sa bagay, saan ba't kit di agrabi unay tinadangrang kan kwa na? Ano mo kasimat? Nadisgrasya? Intarayan pa iti van. Ay anya matan? Iso atin na sweldo. Impabulot ko pa ilakan kwa na. Kasi ngamin. Inkari na matabayadan nanto. Kat anya nga rod ngay anak ko. Kasapulan na nga rod. San kayo nga gungat? Apay nga agong utak ngay. Kat kwartam day jay. Kanasaya at mo tinangusaram iti kwartam. Nasaya at day ta nga inaramid mo. Timulong ka iti agkasapulan iti tulong mo. Nanang! Nanang! Tatang! Ada offer kada kami iti abroad. No kayat mi kano, ag-apply kami. Kasta. Palubusan dak kuman, tagaplayak. Kayat ko ti makadanon iti abroad. May samot lang akumpanya dayjay. Kat padasak ti mapan. Barang nga dagasat ko. Sige. Awan parikot iti dayta anak ko. Umanugotak. Umanugutak bagit anak. Naragsakak para ken ka. Awan, kasta ti damag ko, Grace. Nakapanan ni Dale ijay Amerika. Dakkel kano ti sweldo na ijay. Oh, ti agraraman nga anak ni Darlene, nag-abroad? Ay, oray mapan ije abroad. Awan tumot ti mayat kan kwa na ijay. Pagan ano da nga itikas kan kwa na. Apay akas ta ti ugalim, Grace. Nakauy-uyaw ka. Pudno mo, Amom, Grace. Napintas mo't kat ni Dale. Sexy, kanapo daw pa'y. Imala iti inana. Kat uray ni Ralph, nataermat. ngam di da maartapan ti kinataar ti anak ko. Oh! Nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan mat serbina. Anya ti kinunam? Pudno mat. Nataer nga agpayso ti anak mo. Ngam, awan mat serbina. Hoy, bakit Petra? Di mo pagsawan ti anak ko iti kasta, ha? Ah. Tamasaksak ta anak! Ha? Ha? Tasi ka, awan anak mo, anataar. Pasig a flat nose dagiti anak mo. Na. Imaladakan ka, nga awan pa'y pamuyaan na ataaw. Ay, uray awan lang mi akas kada kayo. Tanasayat kami mat. Angam da kayo ngay. Nataer kayo nga agpaysaw. Ngam awan mat utak yaw.
Anya? Ay sabagay, kastala tibiyag ako nada. Adda dagiti nataerken na pintas, ngem awan met utek da. Adda met dagiti laad, angem naglalaing da. Anya? Ala, pumanaw kan diti paraangan me. Peh! Ay, jakla kaya ti makisarsarita iti kasken ka alas tawg. Agraraman, nauyaw pay, ay awanan mo daw. Walang kadaladala, walang pinag-aralan. Lita, sobra kan abakat, Sige. Padasem ti mangkabil kanyak ta idarom ka. Trespassing tinaramid mo. Sige, dangran na Grace, takitaem no anya ti mapasamakan ka. Kastalati biyag nana. No awan pa nagtepel mo, talaga makaisawang ka iti maday. Nang runa pa'y nukas ka ni Grace ti kasarsaritam. Ay, win nga raw. Ay, nagmayat ngamin kat asong batan day dya, Grace. Nagmayat apag sasawan. Saan yun atutupan nana? Ha? Bayan nyo latan. Tinasayaat. No makita yun to nga umasidag, panawan yun. Ay, win Iti na minsan nga raw kat inrekap ko ti ridaw. Kunak no agtok-tok, ang saan may. No siyak, awan anyaman na kanyak. Nga oray uyawan na dagiti anak ko. Awan na sakit abakrang ko. Ay, win nga raw. Nakauy-uyaw day dya tao. Uray siya, kandagiti anak ko. Inuyaw na. Kuna na flat nose ka no, dagiti anak ko. Anya? Ti anak na ngay. Wan, pudnaw. Nataar unay dya anak na. Kasla artista. Ang kita man ti aramid na. Bisyunan sa amin ang abisyaw. Akas lapay kit din agar aramat iti may parit at droga. Ay, Day talaeng ti paglaslastog ni Grace. Ti kinapintas kan kinataerda. Angam, awan met utek da. Ha! Tanuad da kumautek da. Saan da kumaanauyaw. Kan, nasayat kumati anak na. nana. Nuad da utek da dya Grace. Nalabit, naiwanwan na kuma ti anak na. Kahit nasaya at matan, wawan parikot ti anak tayo dya abroad, bakit? Wala kay, kawawag na itay. Ato ka nun dagiti gagayom na ijay. Kahit ni Ralph, kumusta mo tayo? Nasaya at lata ti anak ta alalaki. Ay, bayam, taurayak man inton sumangpay. Kaya't kumait na kumustaan ni Ralph. Masapol na makasarita. Sakbay mapanak manan iti destino ka trabaho. Hello, Mrs. Da kayo ka diti na ni Rudy. Uwan. Sino da ito'y? Umay kayo kumadagos. Umayo kitaan ka anak yaw ta nakabalot. Anya? Ti anak ko? Adda dita pagbaludan? Saan? Saan na pudno? Anya matanday tingay naramid mo, Rudy. O ngamin, nanang. Sino tinagkunakan kang agla ko kay ti may parit nga agas? Dagiti barkadak nanang. Irwartak ditoy. Jack kayat ditoy. Awanan, Rudy. Agtali na kan dito'y pagbaludan. Sana, tulungan na ka makaruwar nanang. Sige. Bayam tawagag ni tatang mo. Ipakaamok da ito na pasamak. Awan kwarta kita. Iso nga awagak ni tatang mo. Tapno matulungan na ka. Ay na, Darlene. Kung nanilakay ko abaybay aklatan ni Rudy, ijay pagbaludan. Anya? Saan nyo nga irwan? Kung nanilakay ko, amay mayat laangan ijay pagbaludan ngayan na. Tabarang agnakam. Kasta. Darlene, sorry Pakawanan na. Grace.
Amo kasyak itan ti chismis dito lugar tayo. Kapo iti inaramid ni Rudy nga anak ko. No siya, awan amok iti dayta a chismis. Ngamin sa anak amapan makikakaro ba? Ada aklatan dito yung balay mi agdaldalos. Ken mangas asikaso ka ni Ralph nga anak ko. Darling. Isong awan amok no anya di tantis istorya ang dagiti karo ba maipapanken ka. Ken awan bibiyang ko. Basta siya, nasaya atak a tao. Kayat ko asawan, awan madi nga aramid ko. Inuy-uyaw kayo ite. Ng pakawanan dak ko ma. Sorry. Lipato mo dayta. Tasan mo't anasakit tinakam ko kan ka. Ala, asikaswam kit din ti anak mo. Kanayon mo asarungkaran iji pagbaludan. Ipakitam ti pamating mo kan kuana. Tabareng agbalbaliwan. Ay na, Ralph, anak. Kanya ka din ba ito impabungon mo ang regalom kanyak? Lukatan nyo ha, tatang. Ay, wow! Ay, rilumot gayam, anak ko! Happy birthday, tatang! Ay na, agyaman anak ko! Juan, anak Relo. mo! O sige, ada dito yan ni tatang mo. Simbang putan. O sige. Juan, kasarita manak ko. Lakay. Kaya't naka makasarita ni Dali. Adto'y ti cellphone. Hello! Dali, anak! Kumusta, tatang? Happy birthday! Urayan yung timpawit ko ang regalo kada kayo, ha? Anya! Ay! Ada regalom kanyak? Anak ko! Ada, ha? Ay! Regaluan ka itinapinta sa cellphone. Ay na! Tapno napintas mat ati cellphone mo. Ay na! Awanan ti makunak kada kayo nga anak ko! Gaputan nasaya at nagsisimpot kayo nga anak! Kasta na tibiyag, tatang. Husto tay kunada kanyak. Paragsaken ti masirib nga anak ti amana. Kasta ka di, tatang? Wen, anak. Gapo tamasirib kayo nga agkabsat. Iso, anaragsak kami ken ni nanang yaw. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Ti masirib nga na, paragsaken na ti amana. Tampok ditoy programa tayo. Kasta tibiyag! Insurat para iti radyo ni Virgie Paglay, ken iti direksyon Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Mark Molag. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy ng estasyon. Kasta tibiyag! Agyaman kami itin kay Panang Tarabay.